Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag orasyo amin kagayem. Pagyamanan nagiti amin na greetings yo. Ket sapay kumata naragsak ken naanayas dagiti sumarsarunupay nga aldaw iti biyag tayo amin. Naragsak adaan atawan ken naragsak met abaro atawan. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Ragadi nga ugali. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Manang Michelle, apay di mo madlaw nagalas ti ugali ti katugangan ta. Nagsaya at mat. Awan mat ti anyaman ang madlaw ko kenkwana. Ay, imposible ka mat na. Kinasip-sip daytan. Aman, ibagbagak ti pudno. Awan tanyaman na madlaw ko kadakwada kin ni tatang. Makitam to tigidjat na, into nagbaybayag. Unay daytan, kaka. Kaguram aya ida. San mat? Ngam, adaw gali da, jak magustuhan. Ala, bay amlatan. Mapunas tumat la dayta. No, si kangay mat, ti pangipakatan dantoy ti madya kababalin. Anya ngay taramida, manang adel. Ket bay aklatan tapno awan rire. Anya? Unay daytan kaka? Masurunak mat kini manang adel. Sip-sip. Uray adamad-madlaw na amadi. Ibagana ang nasaya at tinakay kamangan mi. Talaga kayat na ti sumipsip. Ang maguray kaman. Taikatakman ti kinasip-sip na. Masurunak ka talaga? Unay daytan kaka? Anya ti kunam nga ibagam Michelle. Apay, di yung madmadlaw ti kababalin ni manang Adel, tatang. Anya ti kayat masaway. Adda pang ngabil na. Nagsaya at ba't ni Adel? Awan makunami kaninalangyaw ta na alumamay kan na ababae. Dita kayo anak bidot, tatang. Gaputan na buntog ngagsaon. Ibagayon, an alumamay. Naulimag at taon ni Adel. Saan naman nanaaw? Ha? Unay daytan kaka? Dayta, tay kunadan at tahimik na matinik. Anya ti kayat mo asaway? Dagiti na ulimag at tao, kat diyo ammo tilinaon ti utek kan puso da. Intun agangay, sipitan na kayo, nakaslaula ka sumipit. Ha? Naglaing nga gistorya, kan sumanao no dudwa kami. Kasta aya? Wan, tatan. Kompormila dita ti masasauna kontra ti sabali a tao. Limod naman nagdilaw day ta. Aya? Wan, tatang. Apay, di pa mo? Unay daytan kaka. Kasta, timbagbaga ni Michelle. Katpatsimmat? Apay kidapat chikon nga ikatandamot utak kaw. Paliiwak pa dyan tao no puno din ay padakas kan kuana. Ta narigat may no patsin tayo lagi ti pamadakas kontra ti sabali a tao. Saan anay siriba na panagpanunot ti kasta. Pudno ti kunamlakay. Kad may sa, kasanong agbalin aman na naon ni Adel ka nauli mo ka tao. Sa laag sao no kasaom. When might, sa mas daawak no apayakas dyan ti ibagbaga ni Michelle kontra kan kuana. Padang padakas day ta, amangan no apalan na. Amangan no agimaon, kasla kay kayatan ni Adel. Kay pakita namot
Akarapat dapat langmet nga iso ke rumbeng atalken. Saan ketakas jay, amang padakas iti pada na tao. Unay daytan kaka. Ay, yan tangay napigsaak pa'y ba't? Ilabak dagiti lupot mi kinilakay. Inlasin ko jay batya di kalman. Nay, yawan mo ti karga na to'y batya. Inyakar da nga ta. Nay, isubo dagita nakabilag iti likudan. Ay damagag man. At, nay, apag isaw. Ni Adel ti umasidag dita. Ada ka di sapsapulin nyo, nanang. Ilabak ko jay bado ni tatang yaw, ka nakabilag matan dita. Naglabak ngamin ni di kalman. Iso nga inraman kon alinabaan nanang. Iso paya trabahuin nyo Ay nakababain balasang ka Saan nyo panunutan day dyan nanang. Tati agkakabalay, agtitinulong aken agtitinunos. Ay nadagsaya at kaamanugang. Kasta kumaamin amanugang dito'y lubaw. Unay daytan, kaka. Manang Adel, si kaka diti nang ilaba kadagiti lupot da katugangan ta? Wan, apay aya. Narugit ka no ti pan nakalabana. Kan naangot kung ni katugangan ta babae. Inlabak an naimbag. Kan ginawgawak pa'y anaimbag. Isumat nga minti ko nana. Agin lalaing kano tinangilaba. Kan dinudugyot met kano ti panakailabana. Isu adublyan nanto kano ilaba. Apay ngay akasta. Innakman kitaan kan anguten. Dagiti nakasalapay alupot da. Ta ulitot laengan nalabaan. Sip-sip at talaga daytoy mata babae. Unay daytan kaka. Ay nalakay. Sobra tigagat ni Adel. Inlaba na lang aruden kinupin na pa'y amin. Wali nga raw. Kababain mo no masobraan na timang serbi ka na ta. Wen nga rud lakay. Ay kayat nga ibagat ti tao at agtagabunta. Ilinto ta di may sakit. Ado ti madilaw na kan ibagabagana. Malabay ang talatan lakay tapno awan rire. Nanang. Right. Kinupin ko latan adagiti lupot yo ta namagaan meten. Ginilgil ko da dyan na imbag. Kan binalnawak an na imbag. Ay wanadak amok day ta. Nadalos ti pa nagtrabaho. Ha? Apay nga rod, nga anya anak. Oo kwa, awan nanang. Kunak no ada problema, iti panangilabak kadag iti lupot yo. Mababain kami ki idea. Ay. Da kayo mut nanang. Awan mut ti sabsabali kada tayo. Basta masangok laki idea ke labang kayo latananang. Ta basit mo lati mo rengyo kinitatang. Ay nagyamang kami unay keng kabalasang ko. Unay daytan, akin na imbag mo. Apay na ito lababaw ta nagaluti na itambak amay nawan. Ay, diya ka mo kinimanang Adel. Isumot tinakita ka, kumanuti dito lababoy tay. Amangan no tambak ng dagita, sakbay na pa ni palengke. Tinakitak mo't itay kat naginaw pa'y sakbay arimwar. Daytan ti ka mo tatang. Amangan no nilakay mo tinangitambak iti iinlawan. Ta saan mo tanasam nga ginaw no daramatin na. Ipandalatan ni talababo adi na inawan. Saan mo't siguro tatang? Ambala, may amang. Ta inawan to ni nanang yaw. Unay daytan kaka. Ay nalakay, napatudon ni Michelle. Punaw, saan nang inawan ti malpasan nila kay na apanganan no paginuman. No makita ni Adel dagijay akat isumanon ti aginnaw. Ay kasi may kasla isulatan ti adanakam na amang kitkita kadag ti wara kan matrabaho.
Agtrabaho mo ki din ni Michelle agam para iti bagbagi na laan. Unay daytan ka. Michelle bakay, tulungan mo't ani nanang sagpaminsan. Ay, diyak kayat ti sip-sip. Sana panagsip-sip dahi dyan, no di kat panang tulong. Ay, saan na ka nakiasawa tapno patagabo iti na kay kamangak? Sana kasta ti kayat ko asawan bakit. Dati makisama, wano makibagay ka mo't sagpaminsan Stress ki din ti bagik nga agplastik nga gingagagat. Oray dito naman ito na. Kastilangan bakay. No da paginumak, wano panganak ajak mainawan, sikan ti manginaw. Ininawak mo ti panganantado Ti kayat ko asawan. No daytay agmerienda ak, wano agkapiak. Innawam dagiti malpasak. Apay nga men na di ka inawan, tapnawan ti pakabasulan. Unay daytan ka. Di ka natultuladan ni manang aday. May sakamot. Sige, amin kayon, ayunan yung dadya sip-sip kan plastik. Tuladem kunak. Apay akas tamat bakit? At dapay la reklamom kat pagserserbyan kamat. Ititad ko matibagikan ka. Agreklamo ka pa lang? Nagloko kan? Unay daytan ka. Nanang, tatang. Pasensyaan yun ti asawak no nyaman ti madmadlaw yung kinkwana. Bunga lang siguro iti ado apang panunutan na. Anya kumama nga iti panunutan da. Nakaril-relax dita. Idinto taday takadwa na katruma na bahaw. Padaksin ng tupay laan. Puno da ita. Kasta ka di? Wan anak. Bagbagaam ki day. Nga ikatinan ti kasta kababalin na. Taday tanto ti pakayrubuan na. Anya? Padaksin na pa'y ki-di ni Adel no daduma. Wan, anak. Agibaga kanya kiti kontra kini Adel. Ngam sa anak ang agibagbaga kini Adel. Itiyan yaman ng bagbaga ni Michelle. No di kat nagagmis mo ni Adel. Ngam binaybayan na laang tadi na kaya tirire. Puno da ita. Kas na ni bakit ko nga ron, tiyag parparno ay tirire. Ay nalawag akasta Madiday to yan Diyak kaya ti kasta nga agkakabalay. Unay daytan ka. Nanang, inggatangang kayo iti chinelas para pasyar kan para dito unag ti balay. Ayunay daytan na kinaimbag mo Adel balasang kao. Idi na minsan ka daster manun kan kami sunti ginatang baw. Okay lang nanang, basta adalagit di extra amay gatang. Ay naanak na kaimbag ka talaga. Agyaman akmet iti kinaimbagyo nanang. Dala, ano samlatan ni abirat mo Michelle? Dapakarun na ano daduma. Amok dayjay nanang. Angam sanak lang agtagtagare. Ngam dayjay ti diyak kayat. Diyak kayat ti ita iti pagtaengan. Wano anay amang dadaal iti pagtaengan. Anya? Kasta ti kayarigan ni Michelle. Ragadi nga ugalay. Pagsisinublatan na padaksan ti kambalay na. Mas daawak mo ti ugali na. Awan mo ti may pakpakita ang madikan ko nga mapayakas jay. Amangan mo't no umapal. Naimbag kayo kanyak nanang, tatang. Ipakita na mo't nga isukit na saya at tao. Tapno may pakita mi mo't kayat mi kankwana. Ragadi kit dia. Nasaya at no sikat ti kasangsango na. Ngam padaksin na jay saan nakasangaw. Inton kasango na mat jay pinadpadakas na. Kasta unay akinaimbag na. Ngam padaksin na mat jay awan iti sango na. Dayta ti talaga ragade nga ugalay. Ay unay daytan kaka. Michelle bakit? Agsarita taman? Seryoso ka malakay. Ang mga numa-hospital ka, iti kinaseryosom. Saan nga angaw na ito? Talaga, serious ka law na lakay. Amom,
Kaya't ko naragsak tayo amin iti dayto a panaggibos ti tawen. Amang pasungad iti sa balimanen atawen, wano baro atawen. Tsak kayat nadasa na nasayat arikrik na ti tunggal maysa. Naa, apay kas ti bagbagam. Kas lang amin adda sakit tinakam mo kadatatang kananan. Kas tamat ka ni ipag-adel. Saan ako ang makiplinastikkan ka, Dante? Talaga, nga darik na kamadi. Apay nga minaya. Anya ti kaguram kadakwada. Marik na, kasangsang kamaysada. Isuda, tagin na yun. Isuda, tagplinastik. Sana kinaplastik kararamiden da. No di kat ipakpakita dati ayat kan panagraem iti tunggal maysa. Kat kasta kamat kuma. Jak laki, di kayat ni makiplinastik. Isumot ti ibagbagak bakit. Sursurwem ti makibagay-bagay iti orayasino. Banugak kinin ti bagi kadakwada. Saan mo naringat ti mangipakita iti kinaimbag iti pada a tao? Jak kayat. Kasarsarita kan iti nasayaat. Ngamno kastam latan. Sa anak abumdeng amang isinakin ka. Madiday tangay bagbagam, Dante. Jak kayat ti riri. Ti kayat ko katal na. Isungay katan ti siit iti pamilya. No di mo kayat. Kano di mo kabaalan ti makibagay. You may fly now. Ay, sus! Ay, daytan ti madi, Dante. Atay abon na mutan. Ay, saan mo't alakay? Pwes, agnakam kan. Ulitag. Jak kayat ti siit wano anay iti pagtaangan. Sa anak amasayangan iti kasta klasit na biyag. O niya, tapwak wano kumayam. Ay, none of the above lakay. Malabay ang ta. Surotak timbagam. No kasta nga ron, umasidig ka kadakwada amin. Kat agkid daw ka iti pamakawan. Wan lakay. Aramidag day ta. Gaputay ayatin ka. Unay day tan. Agkidawak kada kayo amin iti pamakawan. Tatang, nanang, manang Adel. Didak pumamutan gurguraun Maawatan nyo lahat na kumamutan. No apay akas diti nagbalin na riknak. Maapresyar ti panagkid daw mo iti pamakawan balasang kao. Mapakawanda ka. Tabasit laeng mo't day tabanag. Kun awan kastay naragsak, panagkikindawatan. Oray siyak mo't awan tigurak keng kaading Michelle. Ay na, agyaman ang kada kay amin, tanapakawandak. No kasta nga ron, awan parikot. Celebraran tayo nga ron ta. Happy day, happy month, happy year. Naragsak, panagkikinaawatan. Ay na, sapay kumata, naragsak amin na taw-tawan na sumangbay iti biyag tayaw. Ay nawun Unay daytan ka. No adda kagurgurayo, iwaksiyo daytan, ket in kay makikinaawatan. Kasta tinaimbaga Kristiyano, saan ket puso abim mato. Alagagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Ragadi nga ugali. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarapay.